Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Касымов Асилбек. Ирадан ЛТД айыл чарба кооперативинин жетекчиси болом. Бизде азыркы күнгө 12 мүчөбүз бар кооперативде. 1 жыл болду. Ушул балык чарбаны да кошуп алганбыз биздин кооперативге. Азыркы күндө ушу Филиппин фондунан каражат бөлүнүп ушул балык көлгө 20 000 балыктын чабактарын алып келип салганбыз. Салмагы 100 граммдан болгон ар бири. Азыр ушул балык чарбаны өздөштүрүп атабыз. Рахмат ушул фондко жардам берген үчүн. Буга чейин бул азыр өзү да айтып берет, жигит балык алып келип салган, бирок чоңойгон эмес, жакшы результат болгон эмес. Эми быйыл ушул фонддун жардамы менен ушу балыктын чабактарын алып келип салдык. Результаты жакшы, аны дагы көрсөтөбүз. Балыктар чоңоюп атат, аны өзү айтып берет, бул жигит кандай бага, саат канчада кандай жемдерин берет. Пока болот ушундай. Assalomu alaykum. Meni аты жөнүм Мансуров Кашимжан. Мен şu 7 жылдан бери şu жерди алып арендага мусорхана эдебеттер, токой болуп, жидалар өсүп, көрө албай далгиндай кирсе кире албай турган мусорхана эди. Шуларды алып, тазалап, машина алып, балык чарба кылып шул жерди баштаганбыз. 2019 жылы балыкты таштадык экте көлгө. 1-2 гектарга таштап чабактарды. Астанда сазан алып келдик. Алып келип шолорду таштадык. 1,5 жыл бактык, расходторду кылып. Чоңоюбады, сорттары чатак экен. Кийин оны дагы башкадан эме кылып, дагы алып келдик, олар ам болду. Болгондон кийин мана 1 жыл болуп калды, шу кооператив ЛТДга кошулдум. Шу Филиппин немесинен келген экен проекттер. Şu kooperativ ЛТД'ye koşulgandan keyin şolarda proyekti бар ekan, şolarga koşulup 20 000 dana sazan, amur, belay amur degen çabaklardan alып keldik. 100 gram, 80 gram şu arxıl durağıdan alып keldik. Taşlap bagıp atabız mana. Жақсы endi çoңgoyuşup atat. Şu endi balık çarbanı ham qılgаны 3,5 milyonga pul ketdi. Dambalardı qılıp, musullar tazdalap, köp işler boldu bu yerde. Şu balık çarbaga biyıl şu nemelerdi taşlap çabaktardı. Şu 40 tonna buğday alındı. Buğday 10 tonna, 15 tonna maka aldık. Semiskeni granulasını aldık, jımıktarını. Alıp şoda bağып atabız. Şu günüge sağır, keç berilet, buğday berilet. Şu günüge 300 kilo, 400 kilo buğday berilet. Şunu suğa üyütüp neme kılıp berilet. Ondan keyin Hazır endi İrandan zakaz kıldırıp atabız жаңғы granulasını. Şu ali balıklar özünü jemi бар eкен. Şolar ham hazır Özbekistandan alып kelip berip atabız şolardı. Жақсы eкен çoңoyuşu, şolardı effektivni eкен. Hazır dagı zakaz kılıp koyduk. 5 tonnaga İrandan hazır kel atat. Mana şu 2 jumada kelet. Mana şu jemderdi alып kelip berdik. 2,5 tonna hazır. Жақсы eкен effekt. Manda jemderi eкен mana. Manday granula jemderi eкен, halal eкен, keyin vitaminderi көп eкен, balıkka yaxşı çoңoyuşga rezultatı yaxşı eкен, çez çoңoyot eкен. Şunday çekelerge mandaka süt tardı ektik,
Kısa түссе ham balıklarga yaxshi ekan. Ekologisk tasdom toza bo'ladi. Mana o'riklarni ekdik. Ertaga xudo xolasa katta bo'lib pishib o'zi tushib o'tadi. Balıklar jegersa ham yaxshi ekan. Haliginde ekologik чистый bo'ladi ekan. Mana qilib egib chiqqanmiz chekelerga polniy. Mana qilib biz mana qilib o'riklarni chekelerga. Mana qattiqlar ekkanmiz. Ertaga pishsa ham polniy shu balıklarga tushadi-da. Bunu atayın şu jollarga kamış ösüp ketkende tazalap turuş üçün uşul teknikаны alganбыз, kamışları doğurup mına balıklarga berебиз. Belamurlar жақсы жейді екен камышты. Жалбырақтарын бүт жеп неметкеннен кейін анан қалған қалдықтарын тазалап алып шығып, құрғатып, күйгізіп салабыз bu жақтан. Ушул трактормен атайын мына дамбалардың үстілерін оруп камыштарды ушу балыктарга жедиремиз салып. Şu traktörümüz var özümüzde yaxşı manандай. Çöp organı ham yaxşı, bemalol urib tashlagani ham yaxshi. Mana shu ataylab qildirdik o'zimizga shunday qilib turib nima qilgani. Hamma joqlari yaxshi. Bemalol shunda urib nimalarni qilib. Mana bu yil shu konteyner oldik jemga ataylab. Konteyner oldik 170 ming konteyner 45 tonnalik qo'yib mayerga. Ataylab jem saqtagani. Şu 40 tonna jem aldık. Maka, buğday, semçkanı jımıqını alıp şetli saqlayğandaqa jemler saqtalıb turadi. Bu hali xranilişe jemdik özümüzdeki. Ataylap şu qılğanbız yaxşı manday. Nimesi berip atabız şu hazırgacha 20 tonna jemimiz jep bitdi. Biz uşul köldörgө mına şul arık arkılı su gelip bu yerden atayın kirip köldörgө kuyulap biz janağı şilüzlar menen suyun dengeyini kontrolde turabız, gerek bolsa көтөрүп düşürüp degендей. Alan kooperatifke Osmanlı yerlerinden yer alganбыз. Janımızдағы 1,5 гектар жүгөр эккенбиз атайын макала balıklarga деп. Buyursa ушуну жыйнап алсак, balıklarga